Os yw'n fi yma am y leid, dwi'n siŵr bod lot o leid hwnna. Passion fruit. Tua 11 per, dyna pan bod ni yma. Danny yma wedyn, Danny ddim. So, beth yw hwn? Mae pobl yma wedi gadael hwn, ie? Ie. Mae fatha treasure hunt, so mae'n deud fan hyn, de? Take a photo and share on our Didwy Nights Facebook page. Re-hide here or hide in another historic site. So, beth ydych chi eisiau gwneud? Ydych chi eisiau rhoi gwrdd arall yn casall? Ag am fi. Lle ti'n rhoi da? Rwyl am mae'r pobl gallu ffeindio fe, ie? Oce, fanna dyn ni'n rhoi da. Ia? Rhaid un o heina. Ti fi roed o fyny fanna?